Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti, Ayumbe Vincent Musyoka Kawaya, Jessica Mbalu na Patrick Makao vamona spika mbungeni ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu ni atongo ikumo kamba alama atuvwa chathini kimwanya cha kuthuimo thukumi wa atongo anyuve na olote mianyani kivathukanio ya utongo cha A Star Leaders Awards kila chatwa igwa musini wa Ilovi atongo ya maine na itina okwata methinzi oyo ni mathingili lavata wa atongo onthe alama sakwite mianani ya umbunge maikithie ni mamutete amwene nthi kwisila usauvia museo wa miao na maithengesia uthukumi wina umilu na withianu vakuve na mwene nthi kwisila uthukumi wina wiananu silikali nene na ila cia kaunti. Benjamin Mwaka ena mauvu. Chathini ki gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni watu vota gavana namba Mwanza yule wa magavana onthe miongoni na Mwanza kumana na uthukumi wake sekta ni kuthukanyo mithinzi oyi anenganwa mukawani umwe va musino Ilovi ndongo ikivathukanyo kumelembetane ya ukamba inene ya chathini ki na muno ayumbe ni mathingila vatwa kulumililia weki ku na ulungalu uthukubini wota ayumbe kula kwi ene nthi nokana kuikithia matunda monyuviwo ivilani ine moneka muyumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka Kawaya kathi ya uthukumi wake mwailu na echanwa stima mwala takitue kinene kila kitumiayo kanamba na nthinima nake muyumbe wa Matungulu Steven Mutinda Mule ula wi namba miongo ina na ile nthinima nwande ya kulumililia ayumbe nongi na maongame na mwene nthi vinda yonthe nthino uthukumiwo na muno usouwani wa miao misio na nthino wa kulunga uthukumi wa silikali uka namba nzioni kwa sekana andu mako ala ndongo ese nime kurecognize uya wako ala niende na ukuna ni mwisika na mwala ni wisikia tago tongoetie katika stima katika nthi ya Kenya na okutongozia kukwa kwenekena metho kona taa kila soko wa mwala na kuona nekana also ene nthi nime recognize we also niende na uthukuma na kwa utimino ya mana na ndiasia nundu wa museo kutetea mwene nthi na we legislation kwa utuitunge anga imubeabe yundunge tweka nonga utumunenga kwoko na tuenda uthukuma andu maitu tutena wia tutena kimena na tuteo mabathukania tondu nithi tutongoetie Lower Eastern we are number 1 ni kwatia next year together katika top 10 in the entire country. Results hizi siuka na uthukumi accountability na kwenda tuyaikeku kula kwe mwananchi wa kawaida. Ayumbe angi halama atuvo chathini ki ni mwana muyumbe wa mavoko Patrick Makao namba 3 nthinima ondu mwana muyumbe wa Kibwezi cha Umiloni waswa kuya kaunti ya Makueni Mwandu Jessica Mbalu ukojo uthukumi wa silikali cia mituko na mbunge cia kaunti mbunge ya kaunti ya Makueni ni ande ya kutongosia ki uthukumi nthinima Speaker Douglas Mbilu no athingila nongi na mbunge cia kaunti kwislanza masio siki kithimino uthukumi wa magavana ite kulikilelwa no kana kuikithia mwene nthi kuya ndwani ni watetheka kwisila uthukumi mulungalu na wina wikiku wa silikali cia mituko. County Assembly ya Makueni ni imwe thithite thukuma thikulia executive makulio pate kuendesia na pate kulikalina wiola wa executive ani kule muno County Assembly zile ingi kuna wiola wa oversight na representation na kubetukithia mwiyao pate kulikilelwa ni siama na pate kulikilelwa ni county executive na governors katiwa uthukumi wono masagweta masisi uthukumi wa executive mabitukithia budget we usi wondo wale uthukuma pate kuendesia nitikwikia biti kwa nondo ikombe singi pete cia Makueni County Assembly ni speaker wa mbunge na heshimiwa watu thukumite namo with the isiocioni cia thukumu ndo baelite bandu ba miaka swili na nituyukite kwa kucia izia uthukumi wa ma minister maitu ma county metho peka biu kuli ni collective responsibility yon there ma MCS kwitha tina uthukumi musio ngwatani nzio titeizia undu tuthukumitwe through mawaziri maitu na governor witu na ouwo onthe utiete ushindi na kila mundu no play the party yake tina ma MCS tina athukumi alangi mambunge titeizia na kukosoa serikali witu wa Makueni ni kana wethi uthukumi kana sindule zilirobikia mwene nthini cia mubikia kikombe ki tanengwa katika mbunge ya Makueni ni kinenga ni moko de mama chairman onthe me 23 manza masionthe cia mbunge ya Makueni matongo ni Deputy Speaker Francis
mulu wa ula itawa ni chairperson wa committee ya liaison kondo wa kwitha maungamia nzama cio thukuminesa komitika kuna wea mo na ndimea yutu thukumaimu notices ikandro tha kwambatanga vilengwa mauvo kumava kaunti ni lovi jeneta wa Benjamin Mwakam.